Šta ne dela? Ovako, moj outfit. Ovo je 10 euro na pijaci. Tole je 5 euro. Euro. Su 15 euro. 10 centov. U Lidlu. Aha, u Lidlu, a. Tista majica je babina sa firme. Tiste lasije, to je perika. To su fake, to je fake. To su oni najbolj poceni, a? 5,5 euro. Tisto je 1 cent. Tole je 1 cent. Evo, to ti je 1 cent, šta je zdaj posnjeno. Tole je 100 euro. Ta torba je 5 euro. Gdje snimamo za YouTube, smakni se. Pobo pa gorih na video posnetku tvojem. Bodi mi kurac. Daj se dva obamo. Ne. Snema. Ti upušao ste YouTube channel. Zdaj boš imel najboljši video, Alvin. Alvin najjači video boš imel. To je pat. Čakaj da bom... Gdje je pat? Platio 5 euro na pijaci. Znači uvor služi za delanje doma. Živjela RS. Živjela RS. Znači dobar je. 5 eura na pijaci sam ga ja platio. Albin je iz RS. Došao mi je iz Njemačke da mi ovdje radi za male pare. To je Rio Hadžaj, on mi je došao iz Albanije, plaćam ga 2,5 eura na dan. To je naš šef, to je samo za vrečke. Znači on dela da samo cure ganjaš, ništa drugo ne radi. Rukom je peče ovo, rukom je peče. Rukom ga peče zato kaj dira cure. Tako je. Ono je interesira. Ej, Riol. Da, ne bi s tem. Evo, zbrisam me. Ali prvo počni meni, pol briši.